Çegaranı çeçip zımtor gerek bizge. Meyle uydu salı berет ökmet. Salı bергende körüp жатабыз. Şolarda örtüp жатады. Bizge tınçlık gerek. Çeçi bersin bizge uyda keregimiz azırınca. Elderge okşap uktayız. Elderде жатайық. Мысалы үшін bir рюкзакта документтерimiz, bir рюкзакта киімimiz. Постоянно кеш жатқанда biz қамданып жатабыз, эшиктин алдыга коюп. Балдарды ham айтып жатабыз, тур дегенде тургула качышыбыз керек бизде. Уже балдарыбызга көнүп калганда бизге звонок келди, балдарыбыз сурап турат, эмне болду, тынч эле экен, же качабызбы деп даярдап турат да балдарыбызга. Базарга келсек ишенсиңер балдарыбызды кошунам үйгө ташап кетем. Коңшу карап тур, эгер чегара bir чыр чыкса алып качасың деп bemalol produktlanab kelib o'tirib jeyilmaysiz ishensizlar. Kiyimini chechpayim da, shu boydan uxtataman. Ha, shu boydan. Даже носкисini kiyib qo'yam qutigachi. Birden bo'lsa shunday ko'tarib olib chiqqanim o'ng'ayroq bo'lib deb. Tajiklar men mana shunda o'tiraman. O'rtamda qilar zabor yo'q. Bari o'yle bir tashqi qarnasi tajiklar kelib to'xtatib qo'yadi. Mana shunda o'tirasiz, tajik men mana shunda o'tiraman. Men malim oyoqqa kirib keladi, tajik menga kirib keladi. Urib ketishga sho'ntib yashaysiz. Bizge hiç ayla yok, bizge zımtor gerekçi barıp yaşap. Bizim köşede 3-4 tane erkek var da, kalgan polmay ayaldar özüz kurgup turasız kişiler var da, özüzle kurgup turasız, erkekler yok, soldatlarımız da yok. Gelip yardım berseler жақсы болады эле. Ана турган айлыгыбыз эле азыр. Кадам жай окуна экен, Бакенге жакын эле экен, биздин ситуацияны билбейт экен, биз кантип жашап атканыбызды. Мына 29-апрелде да уруш болду. Биздин айлыбыздан да жаракат алгандар болду. Бизге шу күнгө чейин вообще жардам, помощь жок элечи. Энди көтөрүп. Bir maaşga помощь kirgen жок да? Помощь kirgen жок айлар. Erkeklerimiz Moskvada. Жок. Erkeklerimiz Moskvada. Şula ballarız bagaz dep Bitip bolboydu. Şu bir kutu çolak ekan, ikincisini kutunu sındırıptılar. Kolunu da sındırıptı. Endi eltin aytısı boyunca aytıldı, kutundan başlap atıp ketip başını atıp şu öldürmün dedi. Men Abdayzizova Kupunay'mın. Mingörük ayılınamın. Kança balаңыз бар? 3 balam var. Ал сиздин үйүңүз күйдүү күйгөн жокпу? Үйүңүз күйдүү. Последний границада турамын. Чегарада. Айтыңыз телефон, WhatsApp номериңизди. 776 менен 84 80 90. Мына азыркы эжеке айтып кеткен ушул номерге дагы байланышып, эжекенин өзү менен WhatsApp аркылуу прямой үйүн көрүп, мындай эч кандай бир посредний жок, эже менен өзүндө сөзсөңүздөр болот.